imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka jinse jisiko bunakoretu asore na Kisi FM. Safi kabisa msikilizaji, chiabdoge de kameronge tatu na isano naibira sinse ya bono mambe jinzani chi Afrika ya mucha kirugule talibu ne kiro kalinga to kuire ya masai ya miligo kumanyelia muri kirena kwa guchinguru mwana sa magazeti yeli tukoli ya lero yebuna botambe kuri nkayo mu gusikisi ya fama birenga gotonyora ne bemerongo kenda na nyene kutane yemo na woni gankumanyi wa tore live aso mutandao wa Facebook na boga nsemilia YouTube tuko live kabisa, TikTok tuko live na mambo ni mazuri tena zaidi. Nchebuna botambe ngoro kwa du omonya kerogo na inche bunabotambo mwacho motegali ngoro kwa Ronald Mayaka Brigadier. Bari asubuhi bwana. Njema sana na Mungu anasaidia. Sainomia. Chinga kichonsi. Ne chinga kichonsi. Erenomia. Erenomo ruakare. Na ende no mochakare. Nere alpha. Na omega. Ninche ya ye umochaka no. No moelio. Akino alege. Na alebono. Na ende nabeo. Kare na kare. Nere umochaki wa manganonsi. Ati na ende nere mokoli wa manganonsi. Very good. Yes. Aki. Ingala yaye. Na machale moyo. Na maisaye. Netaya. Ilietalia ye de limo. Igakuru kwa nyasaye. Tigangere sobe kibunga kemo. Soma. Igakore dire. Atariko yokanya. Kwa vile koko tebaka taturuwete. Ikibunge gira ro gukiri ngora igo. Taturuwete tutabora. Kitabu ya Zaburi. Zaburi 124. Gagi. Fungo lake uanzie la pili. Onyo monena tabeta sense moya ito. Israeli yakorengi. Ewe. Onyo monena tabeta sense moya ito. Ekera abantu bato umukirete guturwania. Nanga nigo bato merete gature moyo. Kiagara babete nindamu amwene nasetore. Na hende euro nigo yarenge gocha gutukurubanania. Amache nigo yarenge gocha gweta iguru ya ito. Amacha ichulera nite nigo yarenge gocha gutumera kegima. Omonena togigwe. Kiagera taturuwete. Tutabora nwena maina bantabu. Say that again. Ai. Omonena togigwe. Praise the Lord. Kiagera taturuwete. Egedekera kirigiri ngora se ngore nene na lingua kenyole taturuwete taturuwete monene kuraje tutabura ndaba igo ntu baise gukagera tura kotabegoro yo monene ngana machiezo hapana mchezo ndani yake. Mungu ni Mungu, wacha aitwe Mungu. Oli murandi okurukunga Peter Onyego Bumboli. Pastor Zion Peter Onyego Bumboli. Very good listener. That is my station pastor back home. By all right. Yeah. Nilipe deni kwa haraka? Haraka upesi. Tafadhali kwa haraka tu sana. Manake naona muda unakwenda kwa kasi. Hakinanya tabategelia bange sana hakinka ba promising as mamba kwani kiagira this is the only way we connect. Ndio.
Arsenal ngali eronge igoro asa matanga gete twalenge kanyora abantu tata bakambwata chigoti. Mungwano kurukunga Jeff Vini Kuruiranda. Jeff Vini Kuruiranda. Monto outside catering. Musubaje kurukunga Eunice Busiboli Mageto Kurunyabworoba. Musubaje kurukunga Lydia Kerubo Kurunyagonyi. Mungwano kurukunga Dennis Okioga Kurunyabworoba. Mungwano kurukunga Nathan Manyona Kurusombogo. Ndio. Okora boda boda bosonga. All right. Na Felix Maya como director of Skyline School of Skyline Friends School getale. Felix Felix Maya moja huyo. Rafiki yangu sana yule jamaa. No, wala jamaa. Good morning mwalimu. Director. Good morning. Sikiliza sasa hivi bwana. Ya bila kumsahau mrembo anaitwa Talia Uyando kuruchinsa mochirichia Keroka. Ndio. Waliniambia nikupe salamu nyingi tu. Mimi nimesalimika sana. Nimesalimika sana. Elizabeth kuruchinsa mochirichia getale. Ndio. Onte nami bana sijaachwa nyuma. Alafu director Felix kama unatucheki bana. No me te concordo que voy. No me te concordo. Kama detai. Nami nipo. Asante. Ngote ikuwa Felix again. Na igwa. Takigwa bote. Labote gatigati ikiere. Bonto kutagaraga ese ko ikara Friday. Na majira je. Chiri. Akia sawa sikalia man. Acha tuzame bwana. Acha tuzame. Bunabotambo mwajo moteri kwa kwa nembo gazeti ya Taifa Leo tariki ya 13 cy'umutinyu gatana so mwaka yo 2026 litukoleli Jumatano bazikiwa ni WCW. Na kama ada ilivyo ada. Na ada ya mja unena muungwana ni kitendo. Gazeti kwa kwa nene ya The Daily Nation. Usiye demozi yake. But vejiti yuko kama understand. Lakini mbona ndio sana. Puede backup por stand by. Kosa vile de sana usigemosi. Kwa kwani range backup wa. Asante. Bila shaka kiupya yes. Na kipya kinyemi kingawa kidonda. Ero ngari retiro bara. Kituvie. Oruegegete. Kararo tumega to ya ni bwana. Sigirori hakuna raki kusigirori. Yongo etie kiarega. Akimeke kamera yange. Moto de titaga tema. Tunaje kukwara gara. Yotakiao. Tuveji TV numura understanding to kwara. Kwara gara tema Friday yake. Kimi yake. Yongo takadaga face yake to head on. Tupatie headline bwana. Playing with numbers. Playing with numbers. Kieke. Obonobo tutuka nuo bonene bomurekera sepeji ya kane paka sepeji ya gatana se gazeti ya The Daily Nation. Ndio. Ase bono iga yarorekanire korengana no mugano uyu nga omurai bwense ya Kenya. Musike Dr. William Ruto. Na abarai bande barase essential departments che serikali. Ndio. Babere kero monto ase bintu bire crucial kero monto akukwana jifiga chi aje tari kubwatana. Yet they are serving under the same government. Notoriously bamulikira iga ndio no mo PS wamangana akurukwanga amangana housing moroke PS Charles Hinga ndio mukwanere igo mu PS wamangana education Julius Bitok mukwanere mu PS okurukunga Susan Mangeni wamangana MSMEs mukwanere government spokesperson Isaac Mwaura. Kolengana no mugano yora sepeji akane baka sepeji akatano ndio tebaga iganga ase bintu ebinga of course murekera se gazeti yega babere bakukwana ebintu bitali kubwatana president yakwana auzi chinyomba twagajire to for example 20,000 APS gegoja yateba 22,000. Where are we getting this figures? The government spokesperson yugoja tatebe telimonga omuoli government seal igora se avisie president. Ekere bintu byamoka kora sa Attorney General ekere bintu byamoka ekabaka sa Attorney General ekabinde ndakagire media clarify it koja bajira kabaira ni onjora magararia bugado gora se peji akana se peji katara se gazeti ate wa bujiri chisaidi ari kiagera tago komore to yuga tiko
Yes, just want chico mkoja kueleza yetu. Jamani roda igana rogi. Ndio acha nikangale. Ndio mwa tukende gazeti ya Taifa. Sawa kia nyingi tiko chakero. Ya tiege kore. Egere kiguri jijiri kia mwa wageji. Tema naroje. Kia mwa wageji. ODM kujipima nguvu bila Raila Odinga. ODM kujipima nguvu bila Raila Odinga. Mitinyange tano nomo ya elide gesa Raila Odinga asiri buguma bwaye. Bone kema kia ODM kwa kia chakire na ende krosi mirovelio. Yugo chia kwevokia kurua se chinkome chiaye. Na kwa ene kingango jikere kutuwara chinguru. Nyule kema kilikia UDA ni ya DCP kilikia Rigathi Gachagua. Birogo yugo bia rosirie mirovelinga bali bakuriye birogo batagete tigiti ya tote banyene ya DCP kose UDA chibe sanchire bagwakana. You see? Lakini ODM batebire mbali chukogenda mkondo hiyo. Igo batagete onde buensi otagete tigiti ya ODM esokie kuruense moyaye na tari gwakana besindionse. So igen tukira chukorekana nominations na mambo kama hayo. Robotiro norora se epichi ya kabiri ya gazeti ya Taifa Leo. Epichi ya kabiri ya gazeti ya The Daily Nation igo bato mugano ki aba ebibago bigete bibere byaroroka na bikubune gari ya mugali Parkland se video gasoke ekangia gotara se metandao. Oja nyimbo finally nigo baba bigete byara bakagerwa abo. Okay. Na yo makuru kunga James Omuya. No yo ndakuru kunga John Witty. Yeah, chisemo cha Parklands. By the way, there is power in social media. Yes. Chinguru chinene sana. Yes. Ase how you use social media. Na kiego determininga kinki gego kolekana. Ase peche kabiri gazeti ya Taifa Leo nebwa toro boti ga igumo chumo tegereri igurunga kekyo ya IEBC ba egia tebire bono nga nkibwa tubure meru bwechibesa shiringi bilioni 33 echo bagane tichimento lindo bochori bwa 2027 mu maiko kolekana burunge kabisa bude bwenerete ikera bulitanga ni barute budget ya 61 billion lakini bono batebire nga kolengana ne budget ya 2026-2027 igo ekyombe ya IBC kubwategana n'ekibesa kiri bakoegwa igo kibuga tubule gosebo gwa tubule meru gwa 33 billion no tebirega igo omukonyi mu bisomo nene wekyombe ya IEBC muroke Obadia Keitani muganunura se picha gatatu my brother so tebanga ibago bitu akwana gabya ita umurandio yomo wekanisa PCA ngakise mu kiri cy'anakuru ndiyo gotebekananga they made way with 60,000 Kenya shillings kuru ase wallet yae ngari bali kuru state pin yae goseba musa kuru ase wallet from his e-wallet yes by the way e-wallet not a wallet ni mpesa pin one ndio inakuuliza walipata they must have tortured him walimlazimisha kapeana zile pin na kadhalika na mambo kama hayo ilikuwa kwa is it a Presbyterian Church of East Africa PCEA yes roboto na kwa na noro sepicha kabiri gazeti ya Taifa Leo hata iwa ekiombe kyoba choli nechimbebe ya IEBC ndio igagia tebirie bunge nene ense ya Kenya ngagagi elinde tunyara ko kolyo bocholi bwa 2027 bobe successful ndio etoganetie 74.8 billion Kenyan shillings ndio mwa profiringa toewe 41.3 billion Kenyan shillings etoganetie an addition of 33 billion Kenyan shillings elinde chikule chimanya koleka na senje bocholi bumaiko twaro mochoko bwa 2027 what does it mean? That means inga ebunge inse ku frustrate ekiumbekega ya IEBC mbanya rachibes chiribaganetie it means the elections impaka chichibe mad with the irregularities ekeroba cholyo bonende borakolekana which will mean what chikura jire shambolic muchando monene sana IEBC onye bakunyara go verify why they need this amount of money word nera abantu aspirants ba igre 24 akiye ballot pepe yoja ga omosorongo to itambe oko eguliza garogo na ndi limo kolingora kwalenda ndigenda seite yuli kuno bochabu nini yule twagere kula okoliginge bije ne karasekete omanya kumugara kwa mwagero baya kwake metembo borapi I'm telling you yani wana siasa mugano inigora sepeje gatata segaze epeje gatano lima segaze ya The Daily Nation asepeje kabiri ni wato roboti ganga kibone Senate ya tandoye oboroli bolia
bwa Rigathi Gachagua bwa rugwase ekegambero no munyagitari oli bwege kubaga iga moroke Dr. Gikonyo yes badabire nga hirindi bware ngi butare kole tu senate iri no gate tu amwire ko bare ngi butare kole tu senate kele senate kwamwa mwayero no lengo ngore ko bayiriria akeza bazikanye banene ade gutigire mugaro itigora ara iga sipichi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo at the same time gukora kora sipichi ya kabiri nibwo toroboti nga kibono chiskuru gosiekwa kubwatekana n'umugiro bw'abarimu ogenderete ga igando kibagoteba ngubari wetu mubwika no skuru ga iga y'abanyaruka ya State House igoro ina unrest ngomo yaborokiwa actually mugano ino nataka koleta gura sipiche katono kabira sibagotebanga State House girls closed as student unrest spreads yachakire korokana ngarainda aborokiwa bachakire kuburukana ase chisukuru ase tamu ya kabere yeah so State House girls, imagine, of all schools, it's one of the performing girls schools we have in this country. Abaibuli bate betu muyi abana bwana mugiro bwa boroki gwa gobete ase sukuru yega ekairera nga abarimu bacheze Siani Junior Secondary mbaga ndarada no mugiro naroche bagotebanga mbayikora asokera asime so mbarato update gosembaga ndarada in fact roboti ndoriko ase rogotebaga nga junior school learners ebaga ndarada go safa kurwa ase nto kunga teen pregnancies maritama pema kuchesa boroki bo besukuru kazi ngumu sana my brother tema sana to watu neli mochori kurukunga canon knowledge inishoti kana mwana wesukuru onye kuda dobe mo yabasacha montegerete sika yeah inikiuli ngaba subati batagete kojera bana bamura besukuru because rape is two way defilement is two way nkobero lechera my friend for a lifetime boimo bwa obo change completely to the worst yeah asenye nchoke tukete kware wa avoid nye masikio na asikie timaje sunoma yete Moa Hills echire galia is it yata chinsemo chiri ya Machakos chinsemo chiri kia Kitanga pale chinsemo chia Caroline Kaseve ni miles I don't know ni wameandika Moa Hills hizo Moa Hills bona abantu bachakire kwa gacharoro chinsemo chiri chia Machakos abantu bachakire kwa gacharoro sana na kutebuno mubungo Mathira umuntu orengo ediyo abukare lakini Rigathi Gachagua chinkuma tuchiko tabanga Rigathi Gachagua hajasoma nini. Rigathi Gachagua anajielewa. Jamani msomi bwana. Anajielewa sana. Anajielewa sana bwana. Anyway, okorobekana kule kwa kolekana team yo mucho Nairobi ritkuri goro ekeroge karekegagia Africa Forward Summit kiagenderete abwa sabarwanereria usaba igereri bobo ende bomanya bantu babige tubyara in fact almost 11 people oyo mobono mu France bajete go pingegente 16 people actually were arrested yesterday yo mucho Nairobi wale gotema gosoa KICC asenge karekega kiagenderete ase epechi ya gerente kia ene kiribo tutukaruza kweke kolengana no muroberi oye actually bantu bange mbake maite biyeke inchira kia roberi igende gogo koranga kebete gafla kibasa ganetie bantu gete mbaki understand tiuya na ende ngera mulikiru yabona kibonete kumulikirwa paka abantu bagogo president ya France gataka koraso igati gotebanga goga molekira usembosoke Father Kenya ndo chavagende tukureact sana igoriste chinga kichicho murai wense ya Kenya moske Dr. William Ruto no murai yu whatever wense ya France Emmanuel Macron bona go batakirenga orogongo rwa Africa na roro eguchinguru at least chikora kwana ase chinse chiri chiobomo wense United Nations mugano nurege gasepe je 15 limero tebanga when AI enters the church and start writing the sermons squeezy no na barandi bagutumeka AI artificial intelligence kulika nonye na marandi yabo nonye nchira bago translate marandi yabo
wanatumia sana AI nowadays, which is good. Churches should embrace technology because that's where the world is moving, my brother. Tuende tusonge kiteknolojia. Tigachi kanisa chi advance na chile cheke teknolojia kaendelete. Yeah, naona kuna kanisa zingine zina stream chi church service squeezy because nabe kunyaleka na maybe kikazi or anything tonyo reti bakali weke kanisa at least nabo go follow service online either on Facebook or TikTok or YouTube. Wanyara naye ku understanding kikiaga endelete kanisa. Manaya pia you need to be very careful kiagera ubungaine rili ubungene ndio na boboko soera imi. Yes. Kiagera as much as to embrace AI netakire obo muntu romo ngora na endo very keen go verify amangana verification naraga kongete sana su mutandao bono kumanyanga egento giakene ngiriki nendo kyubuli mongiriki. So we need to be very careful. Ndo chega iga bantu kubwatekana no ogukoko bantu bane chinsemo chiria chieke ekenyoro keligia ashanga ishakani na siyu county ya Lamu bono obonyabyo botindi go bogenderete linde kwirania obotwererwa senseme iyo. Can you imagine yes sorry nabasaye bambaro bali bakurunga Panga Boys. Can you imagine SPG 10 kiandanki mulikereta igagotebekana ngabona ige scandal nere yasokire nere kuri asinye gitali ya Moi Teaching and Referral Hospital and I don't and I don't know why enya gitali ige kuna go trend every time Eldoret ona gagotebekana ngabande babakori emerema asinya gitali ige abatumegete fake certificates kulikwa certificate tayo mundaire emerema atasomere lakini abwaterisa karali koro kinga nasomerete emerema iritali liaye na the musani one time to baisa kororero obosoku egiredi kia okwanyora correct to baisa kororero obosoku correct na ndenga mwaba ko mubwekano bwa barayi abange aiga Kenya bachire birengo binde asinge nje yo accept grades chiabona go better chibwato mochoko wa accept inga ngikerete ga ninga iri nkonyu bono kurwa because you know there is the modera angwaro che ngwaro rajuzi abantu bagoseri ukuru bitaseni biye abanyanyimba se trainings ekero uchunguzi ekokoru babugate certificate itali echiabo ande bakolera kubwatwa babo yes mwabo so iko shida so accept yourself konyole grade buna kwanyore gatari kwabo muliri na uwo si umwisho wa maisha but it's good to be you it's good to be you. But can you imagine being operated, for example, no mundo tawo ati bumanyi igoro yegentekyo gasi ko benko sana gasi ko benko sana is a bad thing gasi ko benko sana sijui kama una lolote because ndo chigaiga ibiasara bimulekera ibinge sana nebintu binde ndo chibikwanira iga nebipindi aina mbalimbali na obituaries ngaki igwenderi yachi etegoro so mwana wa Teresia All Saints Cathedral I think ndere masire rikyo ngoro no muchango lenge yes no muchango bagwa tikuligoro. So katika gazeti yege pull out reko kunga parenting ikumulikirwa every Wednesdays nyandite sana gotebanga after the children leave kwana korra abayibulingo ikabara segete bakiniri abana bakurre sukuru kero monto chire gusa abande bali university kero monto gare boarding mwa kolera gotigara naende buna mwa chagete relationship ya ino as a husband and as a wife ngakiyo bugimobu bole na kia bayibuli abako manage yegenteke ngokerora 6 minutes chinyinge tinda kubwata buya tinde dikoiranerie kia I am saying ga okay abayibuli basomiri abana ndio abana bayigire last born for example ni university yali ndio umuntu akale ko kolega azigosenga iyo ndetayoleka ndio abayibuli batigere babere muna bachagete family how do they live na kiba komenya ndi kwana okera na bibire binge especially at family chiri you're getting my point umate ndo jira korengereria ekero kwambuliri dazona kotenga tingo bwa tibuya I was looking at I was looking at something here gebere ndaba abando konyora mbali kera bali kugete abantu bako bakonye mirimo
abandi nabo konyora in fact baligeri bakachiro erolie kuba talia. So hapa inaandika how parents can cope with quiet homes. That is why umuntu getali getagatebanga tia kurara atagandora rinyumba rinene gocha guikerera asekero mwana oyo utagetekero umuntu atware bedroom akiro mwana agende pi otigaromete sitting room ne bedroom yao, the rest of the rooms will be empty. Nyumba inakaa kubwa paka hata una wish to basa kuraro bana how life changes sometimes na kuwa nzito sana. Alafu mungwana nara iko kulikyo bokonyi igago tebanga nimbwato musubati musubati yoyo iga etomenyete komo ndio na hende bwangu iga ninchengende so bokumanyekana, lakini ntaketobo seminga musubati yoyo anytime abwate emotional imbalance gosabwate entoke mo disturb stress yaye igago minyoka gocha sende rendo namukwana iro toerera igwa maburi abantu bakuburi bona akuburiga. Am I responsible for her happiness? Oyi kuboneze yababuri abantu bakuburia bare boye bakweyana. Am I responsible for happiness yomuzubadi yoyo? Tabu ati erengere ndako handle stress ya because erengere ibwate stress. Erenko bwena ari garongo mukwanera ko muhando bose meligoke. Osumari yogenda kujyana. Agire no baete. Nabo muntu akobelio lyo muntu. Akubolinga responsibility ya ekobelio lyo muntu. Namwanjete. Amwanjete. Ketenyeta kirende responsibility ya. So what kind of question is this? I think konya kamwanjeta ngatabuli diswali liko nabwato bukoleka rugete. Nabwato bukoleka rugete. Okay. Egero mateka rwa ndo muntu gocha kubolinga kinga na ane ni responsibility yana. Na bengo bolinga ki umugungo nyomere is my responsibility ko sibuli cyo musaya chianga. They don't even know doing that bongi no bwate kasyo bara. Mafu ambaje this quiz. Wakora mafu jakire gocha no mugunga ro then you need to think twice. How will you know tabanka edit ko yima? How will you know that jengo chi ego factor sinche tura chikoligere. Ige bintu bebe byachagire ko binyo. Point yawo desira. Wakorora mafu ogere koretwa. Banyali igore network. Mena tegen veris. Koko kwali kirejasi. Network igore chaga kuri enjera ense ya America chinkwana chinse ya America na Iran igoro yoko muntu bakulita mafu onyo mburu walete sonye bweru onyo wataka kweka yeah no ntoma sawo dismiss in omuntu nabagocha kokonye mirimo no mochoko mafu arabakoletwa onyo mu kolema ona babantu tekana agree baba nani leo naona mwili si mzuri. Yes. Tutafute mtu atusaidie leo. Labda mtu ameumia mkono amejikata. Na hiyo si mbaya. Unaona ripoti ishawekwa tayari. Thank you. Si mbaya. Omochoko nuro kobo. Lakini wakoroko wasakani kuwachagire. Then you need to think twice. Kiagera igoda. Enetu wakiachagire kwa barabara. Tikirige teke. Chinkwana naregotewa gatinsi America na Iran igo chikona kuyumba nchibwa atimo choko buya asege serugi chiko sori nabagosoria timu ya Manchester City leo ni kufa kupona ina mechi usiku wa leo watawakaribisha Crystal Palace ndani ya Etihad. Crystal Palace so sijui kutaendaje. City kipoteza leo ama itoke sare Arsenal itakuwa shida babu kubwa. Yake atakuwa yamefanyaje? Yatakuwa yamenawiri sana. Chingi ya chingoro choko lengeli vya kabisa. Ngakibago chiko yetakuda Arsenal mni mwenderete. Kiwa chaka kiengencho nga kiora kole. Correct. Yani nga the end of something is important than its beginning. It's biblical. Miaka ya igatwa. Na habwate bwana ekero nkoigwete buya sana. Koigwete buya. Lakini bone kerako ro jinso mungu akamuboliga. Wono community ase okongongoro kwa ngongo ire kwensi. Chi paragraph ejijonsi yokoragania. Igo okokora kongongoro kwe. Tuta nande. Wosego kongongoro noro moeri bubu gimabono igo. Temas kweli
okwa gatatu bakagenda somo murolia na ale bakalero yeah achenchetie yeye ni wife achenchetie abantu tata ko babwatete emetu bago kuminga ki abasani iroka abasani mungu arolia tata ikeke yani moira irako akira wale gira uri ngwaza ko sari kwali tigakwegene genta abantu banchaine batiganire bakogotebia ngo uri twakuranire pi ndokororana bantu basoire nyuma kya bali me ukwana gende yes eso moleti number